Ekitabo kya Zaaburi eshura 36 obubi bw'ababi n'embabazi za Mukama. Aha mukuru w'abeshongozi Zaaburi ya Dawudi omwiru wa Mukama. Ekibi kigamba n'omusiisa omu mutima gw'ihare kandi okutiina Ruhanga tikuba mu maisho ge. Ahakuba omukwebi yakwagira ngu eby'okutahikirira bye tibirireebwa bikangwa. Ebigambo byagamba birimu itima n'obugobya. Takikoresa bwenge kandi takikora gye. Ateekateeka enaama z'okukora kubi ari aha kitabo kye. Ayeta omu muhanda ogutari murungi tayangira kimwe kibi. Embabazi zawe, ayi Mukama, ni nyingi zihika omu iguru, n'okwesigwa kwawe kuhika omu bicu. Okuhikirira kwawe ni nk'enshozi za Ruhanga, emicwere yawe eri hare nk'okuzimu. Ayi Mukama, niwe orinda abantu n'enyamaishwa. Ayi Ruhanga, embabazi zawe kandi ez'obuguzi bwingi. Nahabwekyo abantu bahungira omu mapapa gawe, baryigutira kimwe ebishagiine eby'omu nju yawe, kandi oryabanywisa aha mugyera gw'ebyokushemererwa byawe. Ahakuba aho ori niho enshuro y'amagara eri, omu mushana gwawe nimwo turireebera omushana. Guma ogiriire abarikukunda embabazi nyingi, kandi oyoreke abaine emitima egororokere okuhikirira kwawe. Oteikiriza ekigyere ky'abamari okumpikaho n'obugwakuba omukono gw'omubi kumbinga. Okwo niyo abakozi b'ebibi bagwire batwirwe ahansi kandi tibaribaasa kwimuka.